Ngizela ngaphakathi kwalebandla last 3 months back. Ngize bengibulawa ibag for almost 5 years. Ngene la enkonzweni ngingakhona ukuhamba ngihamba ibag yami iso. Kodwa ngithe mangiphuma la ngaphakathi ngiphume ibag iso. Since that day ngipholile ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi umsebenzisi umfundisi ngendlela asisiza ngakhona ngibonga uJehova. Amen. Ngithi ngibonga iShalom ngalendlela engiside ngakhona. Bengasingi umuntu njengoba ningibona ngiso bantu bebangizonda bangibita ngithakathi bangibita ngakonke khakhambe bangangithandi kodwa ngengilozi yaseShalom ngiyabonga ngithi nani lenifikako labasha Sineselani nibambetele ngibonga iShalom ngalendlela engiside ngakhona ngoba namaketala wambe kangaboni emehlweni ugcina abona ngibonga iShalom ngibonga umpostoli Ndlovu sengimbita njengababa wami noma ngimbona ngiyabonga abazalwane amen yo batho bogolo ba modimo ke bobone nna ine ke lwala ke sa kgone le ka o tsamaya ke re ke dutse mo fase ke re ke a emelela o pala bosiu ke re ke robetse re 2 o'clock lotone le jeka le ya ka mo saitselle ke kitima ke ya ko bateng ke bulele metsi a o tonya ke tsentse maoto ka moka a kgone le ona o ka ra ka one modimo le modimo a Shalom ke a moleboa ke tlile ka moka di 10 ka June ka reka letswai ka reka le oil e retse ka reka le calendar ka ja letswai le oil le retse ka ditlhakantšha ka rapela ka aramela ka tsona ka ex no aramela ke thumile le kerese ka rapela 7 days mara nwejo ke a phela ke gona o tsamaya ke a roba la boshiu calendar ka ke beile mo wardrobe mola e ke re phapharo ka re ke bona pastor Ntofu mola ke a rapela ke a leboa modimo ko moholo thank ngen 10 zaka June bengila athe ngitswayi thenga nensipho ngathenga zonke lezi awusebenzisa lapha ekhaya mina ngihlala extension 5 uThemba ngwakantuli ngafika lapha ngachela ngalomhlabathi ebenguphethe ngachela lapha ke Jardini ngathela kwabu impukane eziningi ezihlaza ziphuma zigcwele la eminyango emafestereni kugcwele impukane ezihlaza engazi ukuthi zibuya phi zonke lesikhathi bezihlala kuphi zange ngicala ukuzibona phinde okwesibili kulonyaka labafana abatshontshayo ba jump ifence ngapha next door ba jumpele ngapha ngakimi kunemoto la bavulele imoto ngaphakathi angazi ukuthi bebafuna ukuthatha ini abathatha ngalutho babuyile ngiyabona beze kayi4 ayikho nento baphuma nawe ejardini yami beki calendar lapha iyabhekile kanti ngiyabonga ngithe mangifika la ngilethe umntwana mbeka ngicala la angifikisa la angithuka angibiza ngama-parts wonke angibiza ngacabanga ngathi la ngiyabaleka lo nama akabona iplan ukuthi uphuma njani ngiyasuka kulo muzi ngiyowuthengisa ngiyasuka uNkulunkulu angisiza ngeze eShalom ngendaba yakaNkulunkulu ngithe mangifika eJohannesburg ngamthatha ngamisa eJohannesburg ingakachange ukuya kwenye indawo lapha ku school ini la eJohannesburg la nohamba ngomoyi ngafika nomntwana angisokolisile before ngifika naye lapha ngisokolile uthe makafika lapha ya mangiceda same day same moment khona manje 5 seconds no senza guard of honor senza umkhuleko le be 6 to 6 sangena eringini umpostoli wangena phakathi uthe makambamba ukhulume lento angeke isukela kimi wathi wena muntu ongaphakathi kwakhe phuma wathi nangu lo muntu uyaphuma nangu lo muntu uyaphuma nangu lo muntu uyaphuma nangu umpostoli mnqa egameni lika Jesu ngempela same moment khona manje 5 seconds waphuma lo muntu ngathi hawu mara lo muntu mina bengazi ngoba nginami ngiyakhuleka ukuthi kunomuntu ulungile ngaphakathi ukhipha umpostoli umuntu ulungile waphola lelo langa ukungithuka na zonke izinto zaphela umoya omubi nalo Satan nalo muntu wahamba ngibonga uNkulunkulu ngimbonge ngithi ngiyasuka khona manje ngibonga uNkulunkulu ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ngale verse Isaiah 49 verse 26
uNkulunkulu athi izitha zakho zonke ziyodla abacindezeli bakho bayodla inyama yabo babaphuzi igazi labo. In the name Malti, I thank you. Ngiyabonga. Ngithi uNkulunkulu khona manje umntanami uthola umsebenzi. Ukrele mmereko wabereka. Ngithi uNkulunkulu ukrele mmereko wabereka kire Modimo. Lo muntu angasazi lapha and lento ihambele kwasafuthi and never come back because every day I pray ngithi uNkulunkulu lo muntu ahambele forever angasazi umntanami uthola umsebenzi khona manje usemsebenzini ngibonga uNkulunkulu in the name Malti the creator of heaven and earth in Jesus name.